Salah di luar tu. Bukan itu. Ya, mana di luar dengan setiap luar. Hari setengah 11 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah. Karena sampai hari ini kita sehat walafiat. Mudah-mudahan kita tetap diberi nikmat, diberi rezeki dan dimudahkan segala urusan kita oleh Allah SWT. Kemudian selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah kepada kita bersama nak panjang nambo sampai dah. Pertama sekali bulan Rajab itu hanya sebulan yang mana-mana Pak. Kita musaji kita, kita musala kita yang kita wiridan sarang bareh ko. Ada kira-kira 5 musala ya tu Rimbo Kajai, Kandang Asam, Surau Jaring, Jambu Ai dan berkemungkinan jo kalau selama kau nak tertinggal ada Surau Dasuni, Surau Tengah Sawah. Jadi maka dari itu kalau bulan Rabiul Awal layampe bulan lamanya bisa wak menjarak-jarakan kira-kira tu 15 hari atau 10 hari. Nan sarang bareh ko gerak capek segitunya. Yang pertama sekali apabila lah mulai digobah itulah 10 Rajab tu. Digobah jadi tinggal waktu nang kita pada tuannya 20 hari dah. Jadi kerana kita kalau Maulid Nabi musaji raya kalantu dahulu. Kalau sarang bareh ko gobah dahulu, itu buat nanti tua wak nendak bisa kita apuan warin di Jawa pesakon yang kita turun tamurunan nanti. Jadi maka dari itulah dan sepakatan petang dimulai di musaji hari Selasa besok ko di musaji. Musaji raya Baitur Rahman Kalantu. Sudah tu hari Jumat. Jumat besok ko di Surau Baitul Makmur Kandang Asam. Di tempat penito. Di Tangerang anu kita bawa tahu. Sesudah itu hari Sabtunya. Sudah Jumat kan Sabtu, itu langsung kita terbang ke Surau Imam Macin Nurul Hikmah Sasubi. Surau Jaring jadi yo, Nurul Hikmah jadi yo. Kemudian hari Selasa, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa ya. Kita ke Surau Imam Adi di Jambu Ai. Jadi hari Jumat ya, Selasa kami Jumat itu masuk sembahyang qada umur. Jatuhnya dia nu kita 27 Rajab. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin maka berakhir di Rimbo Kajai sarang bareh. Mengko munduran Rimbo Kajai Rimbo Cali aduh jo litak membuat ketupik 2000 sangah balai. Jadi maka dari itu ambo undur ambo ambil 29 Rajab. Jadi hari Senin sesudah Surau Jambu Ai. Jadi maka dari itu untuk lebih memberitahu kepada yang lain, kita dahulu ke Kandang Asam kita hari Jumat besok dulu. Kita saling menginformasikan kepada anggota wirid, Imam Madi ke Surau Jambu Ai, Imam Macin ke Surau Nurul Hikmah Surau Jaring, dan Rimbo Kajai kan banyak hadir gini kan. Lagi kabar kepada nano, kepada nalun tahu waktu masih panjang lah. Mudah-mudahan yang wirid itu hanya gerak cepat. Sudah itu masuk Syakban. Kalau masuk Syakban itu seluruh wirid dihentikan selama 3 bulan. Baik wirid yang modeko, baik meminta-minta tahlil kita, itu 3 bulan tu ndak masa tenang namanya. Jadi kita di bulan Syakban itu bulan aku kata Rasulullah, yaitu perbanyak kita berselawat lain. Dan Ramadan itu bulan umat aku kecil Nabi. Maka di bulan Ramadan itu dipersiapkan diri awak untuk solat tarawih.
untuk membaca Al-Quran. Maka dari itulah mudah-mudahan kita diberi kesihatan, diberi berkah pada bulan Rajab dan Syaban, disampaikan umur kita kepada bulan Ramadan daknya. Kau dapat jangan mati dulu sebelum Ramadan masuk. Disepakat kita tak? Kalau lah masuk Syawal, itulah masuk ke fitrah, namanya kembali kepada kesucian. Kok ke meninggal lah. Itu apa yang mau sampaikan, mudah-mudahan kita diberi kekuatan iman, kekuatan fisik, kekuatan untuk pai beribadah, kerana di tempat lain disampaikan di sikuannya itu sebagai himbauan supaya wirid bulan Rajab ko tetap jalan dewa sarang bareh ka. Karena bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan itulah bulan yang banyak nilai pahalanya di sisi Allah. Nah, jadi kini ko masuk kepada tujuan kita kemari lain. Tujuan kita kemari ko tentu ada basabab bakarano. Sababnya iko ko adalah lah kita buat je dulu di surau. Iaitu si sampiang kita wirid batu betul Kita buat dah satu kesepakatan. Ada idik nama tolong menolong, mati janguk menjanguk, duya balih membalih. Ko ada salah seorang dari sanak kita, kaum kita, anggota wirid yang berpulang ke rahmatullah, maka kita berikan sedekah kepada beliau di samping materi dan gitu sedekah Fatihah dan kulimah. Mudah-mudahan pada hari kini ko terjadi itu di keluarga Daisah, kakak dek orang rumahnya. Jadi lah pendek mula panjang langkah, memang dalam kategori yang wirid kita, siapapun saja meninggal di rumah kita, itu wajib kita sepakati untuk menjenguk merdeka. Nah, because jangan mengalanjalo kena lain, siapapun yang meninggal di rumah kita tetap menjenguk ke tempatnya. Jadi kini kita pergi menjenguk ko di hari keberapa tu Dek karena wakatulah mendesak. Hari nan ke-20. Bekoh berkat selawat, doa, zikir, taklil yang kita bacakan bersama-sama disampaikan Allah bakih almarhumah yang kakak rumah dia dasapa. Siapa nama tu? Julianis. Namanya Ijur tu ke tengah dah enggak? Julianis. Julianis. Jadi pada saat beliau sakit tu, ambo pun ikut menghadiri. Mudah-mudahan penyakit yang dideritanya kuah menjadi kekurangan dari dosa beliau hendaknya. Karena ambo mencalik pada saat itu, memang sakit yang dihidupan itu memang agak apalah ujian Allah terhadap ke beliau. Mudah-mudahan Allah mengurangi segala dosanya dan berkat kita zikir dan ta'lil diapuikan Allah lah segala dosa hendaknya dan ibadah beliau diterima, dosa diampuni. Mudah-mudahan beliau bertampik yang layak di sisi Allah sesuai dengan amal dan perbuatannya. Dan awak yang menzikiran mudah-mudahan diberi pula pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala, awak sehat dan terjalin hubungan silaturahmi sesama kita anggota wirid yang berdeka hendaknya. Golongan pendek, kalau golongan lebar tentu kaum muslimin dan muslimat. Jadi kini tidak panjang benar apa kita dah. Batu tu kita bakal kumayan, kita baca Al-Fatihah. Kumayan na. No, tu ha, kumayan na. Ko kumayan. Itu syok ini nak. Banyak nak kumayan siapa nyoba? Bawa saya pulang yang negara lain kan? Cuba di jalan. Ada nak sakit anggota wirid kan? Iya, dia dia. Ada dia ya segala anulah disehatkan Allah kan. Dia tak ada. Dia bantu orang sendiri apa lagi. Rokok saya bus tak dia.
Tabbihna malam 27 di anu nah. Asam. Kita ketawa mas. Gun. Kita lihat deh. Itu tenang di mana semua. Nah, cuma celai je. Ini kau je dah. Awak menurut informasi. Lama. Oh, malam memang. Malam tak berenang. Lah, betul tukar yang lain. Tidak nak ada. Tidak nak. Nah, lah, tu cuba suai tu. Cuba suai. Yalah lah. Dengar lah ayam. Kamu sering ngomong kan ni. Dengar lah kan bapak sini juga. Aku penepek berdua, lain dia lepas. Dia tu aja mana buku kan. Kan dah. Ya lah, terus Nak kena tambahan benda. Saya lah cukup je. Terawat kau dua je no. Ada tambah dah. Kita juga kami. Masa boy ya. Benda-benda di luar. Yo, ya yo. Pecah lah. Yo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع ما كره الله وقولا وفعلا سرا ولا نية أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله محمد إنا لله وإنا إليه راجعون نادى الخيرات إلى النبي الكريم مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم في البر والبحر كلهم أجمعين له الحمد ولله الفاتحة. تقبل اللهم صل على محمد يا رب سلم عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب سلم عليه وسلم بسيدنا محمد نور الوجود هدى متامى اللهم صل على محمد يا رب
عليه وسلم ولا بنيان إلى محمد ما زال من ولد تياما اللهم صل على محمد يا رب سلم عليه وسلم حبيب سوى محمد خير رسول نبي مكرم اللهم صل على محمد يا رب سلم عليه وسلم كن مهيب إلى محمد أسنى وسوم به تعالى اللهم صل على محمد يا رب سلم عليه وسلم سبحنا محمد مهيك عليك من جهنم اللهم صل على محمد يا رب سلم عليه وسلم دون حرمنا محمد ما لو سلم له وكلم اللهم صل على محمد يا رب سلم عليه وسلم ليس ما محمد جبريل قال له تقدم اللهم صل على محمد يا رب سلم عليه وسلم ولكم دنيا محمد خير رسول مكرم اللهم صل على محمد يا رب سلم عليه وسلم صفدت من محمد لو كنت إن تكب المحرم اللهم صل على محمد يا رب سلم عليه وسلم ونور جبه محمد ولا بين وإن تقدم اللهم صل على محمد يا رب سلم عليه وسلم ودين تروه محمد والكفر ابتلاه فعدم اللهم صل على محمد يا رب سلم عليه وسلم اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وآل كل منهم وسلم اللهم صل على محمد وآل كل منهم وسلم اللهم صل وسلم وبارك على ذلك الدين وزين المسجد العربي والعربي والعجم بما كنت والهرم وما سيدنا ومولانا محمد جاد ورحمتنا ورحمتنا بسم الله الرحمن الرحيم
ثابت الأمور وبذكر أمور وتنهرون تنهر فوق نور فوق نور فلا تذكر من أكتما فلا تذكر من أكتما بذكر الله يا بدر ونور من ذكر محمد وتلا على سنين فكل أميات وكل أميات على آمن وكل التابعين لهم عليه أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا
illallah, la ilaha 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 illallah,
la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tamanu kalimatul hakim alaiha nahya wa laha namut wa biha ta'ala wa anna minal mu'minina bi rahmatillahi wa karamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العلي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد يا ذا الجلال والإكرام وصل ورضي الله تعالى عن كل الصحابة يا رسول الله أجمعين اللهم هذه سبينا فتعالى لهم كنا ومنا وعليك إلى الجنة يا رب العالمين اللهم إن هذه سبينا فتعالى لهم كنا ومنا وهم في الكفر وما توازنوا إلا الجنة من يا رب العالمين اللهم اجعل لهم كلاهم رحمة من الكفر وما شفيعا إلى يوم القيامة وعلى قمة إلى صراط المستقيم وبرواياته لله يا رب العالمين اللهم أدخلها إلى يوم الدين اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم وأكرم نزلهم واجعل الجنة مسواهم اللهم اغفر لها وارحمها واعفها واعف عنها وأكرم نزلها واجعل الجنة مسواها اللهم ارزقنا متبعة نبي محمد صلى الله عليه وسلم أولا آخرا وزيرا
وباطنا وقولا وفعلا وسعة وعبادة أمرا صالحا وداعا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا آتنا لنا نورنا يا الله اللهم نور قلوبنا بسم لا إله إلا الله أسرع أرواحي بسم اللهم وكاسم إسرائيل بذكره وجعلنا دوما في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انتهت الحاجات من أوجه الدنيا وفي الآخرة يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم اغفر لي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الحياء منهم والأموات في البر والبحر آمين يا الله يا رب العالمين اللهم استجب دعائنا دعاء ومن ومرادنا ومراده وما كسرنا وما كسرهم في دارنا برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه رسول الله اجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشافعنا ومولانا محمد